I uzvišeni Allah kaže, želeći vjernicima da ih ohrabri, jer čovjek ponekad gleda ovako tako ovaj dunjaluk, ova mjerila iskušenja kroz koja prolazimo, gdje god okreneš se, samo se muslimanska krv lije, kriteriji čudni, nakaradni, svi nekakvi. Čovjek ubije 42 osobe, niko ne spomene da je terorista. Nigdje se to ne spomene. Ovaj gore ubio, u Norveškoj ubio 80 osoba ili negdje, tu negdje. Niko to ne spomene, ni u šali da kažu neko vic da napravi da kaže da nije bio kakav terorista. Ni to nema. Čovjek zaustavi u kafiću nekoliko osoba, ali tako ne da im izići, poginu dvojica, trojica, islamski terorizam. Dobro, slažemo se, nije problematično. Okarakterizat ćemo teror. Onaj koji je terorista, bez obzira kako mu ime, neka bude terorista, nije problem. I zašto ga odvajaš na osobu? Pa nije veći zločin ovoga dole što je u Americi, što je u Australiji, što je uradio, od ovoga što radio, gdje on živi u... Dobro, dobro što je ovaj bio gore. Govorim ovaj što je 42 osobe ubio. Da li je bio u Južnoj Americi, gdje je bio? Brazilu, nije bitno. Brazilu, nije bitno. 40 i kaže, ja volim, kaže, gledati kad davim i kad on grklja i kad duša mu, ja to volim, on uživa u tome. Kao i ti kad ovako sedneš pored rijeke i jaglje se okreće, onako, i ti piješ Pepsi, rijeka žubori i evo, kaže, još 15 minuta bit će gotovo, a ti gladan ko vuk. Uživaš u tome, on uživa gledat kad prekolje ženu, kako krv ta izlazi, kako se ona trza i te zadnje, on uživa u tome. A nije terorista. Nije terorista jer on uživa u tome. On uživa u tome i nije, nerealno je s naše strane da ga okarakteriziramo kao šta? Terorista čovjek uživa, pustite ga neko uživa. I onda čovjek gleda, pa kakvi su ovo kriteriji, la ilaha illallah. Čovjek naiđe negdje puškom, zapuca negdje, nađe mu se puška, pištolj, odmah terorista. U redu. Terorista, nije problematično. Šta je sa drugima koji čine zločine? Ne mogu biti teroristi. Znači muslimani, to je njihov monopol da budu, oni posjeduju monopol na terorizmu. I onda čovjek to kada gleda, pa kaže, stara mu majka, kakvi su ovi kriteriji? I kakav je ovo život? Pa muslimani su ispitani, iskušani. Thummenu neđil ledine tekau. Allah će spasiti one koji su bogobojazni. Pa se ne mogu porediti nikada i to što se dešava ljudima, Allah zna zbog čega se dešava. Nema sumnje da su ljudi svoji uzročili mnoge stvari. Jer nećete naći grijeha koga Allah zabranio u Kur'anu, i u Tevratu, i u Inđilu, i u Sunnetu, a da ga nema danas među muslimanima. I to ne onako, nego to je zauzelo, znači, široke razmjere. A ima i iskušenja koja Allah daje vjernicima da ispita. Ko se to drži Allahom vjere kako treba, a ko je to samo tako prividni musliman, komu nafiči i slično tome. Pa mi osuđujemo svakoga ko učini zločin. Ali nam ne može biti nikako kršćanski zločin da mu progledamo kroz prste, a muslimanski zločin da ga okarakteriziramo najgorim, etiketiramo svim, znači, etiketama nakon kojih nema etiketa. Ali kršćani mogu učiniti što žele. Ne, danas su kršćani, među terorizma, među kršćanima i terorista kršćanski ima puno veći nego muslimanski. Samo što se oni ne pokazuju, njima se ne priča, a muslimani se, tako, oni se spominju. Zamislite da je jedan musliman iz Bosne, koji se zove tako i tako, zaklao 40 osoba, ubio 40 osoba i otkriven. To je vijest koja prođe, znači niko je ne spominje nakon toga. I onda ljudi pokazuju, znači, to svoju dvoličnost i koliko, znači, spremni da uskraćuju, znači, islamu njegovo pravo.